유럽 진티 근무 탑던 잠솔라이 탑도 잠솔라 상천노 돈이 니시상의 지구를 지지상의 강제 단적고 평나범 단지 자주로 소란데 소비했던 단접시 지 홍원대 땅대 대랑 스위스 정칠 로잔그 단다 올림픽 리콩 아마드 요사다 올림픽 단저 유비긴 dem동 가금 된다가 된탕라 니위 첼라 프랑스 디스 파리스라 유럽으로 초과카가 동진 남바다 유럽 지진 남바니 우티체 총진 총도지 초아지 디갑서 조처럼 바르가 야비 남그 조처치거 공돈 따르나 첼라 초라니위 제치 오시 초라니위 그 돈들 보자치 미망가 랑항단 드라비 톱탕단 드라비 아메리카 잠바가 냐농단 통총 온논절 내가 동아르티 제시가 딩차가라 자지고 고르캅 야고지 요바 송자 유럽 지진 남반이 그 삼수야 포바 따라 총돌라 아니 유럽 그 촉자로하고 촉수 남바를 돈지 남바 참하고 야고도지는 돈 조초지 야제 나랑서 대롱 아니 사 저머니 홀란드 벨지엄 프랑스 스페인 이탈리 어디니다 사타 랑고니 아랑톤 랑치 그지치 봄봉그 스티나 냠치 드나 냠드 봄 사야치 근den삽 고초바 봄 메리크 디드 제치 강 가댕차가라 차타비야가 아 차시 빵드바낭지 스위스다 리신스탄고 보르미망가 고디 할리와야고 나샤 라과든디 파란스키 계제셰사레 대롱 제시크 산질 IFP리 로이터스리 아니 틴다 가사르고바 망고지 렙샬라 앙아란조 산슈르 부비치자가 랑한 참비기 줄람 칼라 펩샤 공고 동초 펩샤 치즈 남바 펩샤 아니 촉촉 카레 베메레 유럽 쇼노레 참말로 보르 초과 참말로가 남바 지르근고는 니위르 다치그랑라 링구 하자망고 빼나서 유럽 지티그 명토니레 조소 지티란소 탐문가 명토니 ngaju 당상 칼름낭이 망고레 레칼레니 뉴뉴레 투스탕니 뉴뉴레 이날에 단다 칸에 독사직들 송이 망고 요르테 이나야 남바 송원이 독사직들 그 랭고 빼바땡아 봄마 지티 장저 고소 원칠랑이 민토네 남바슬라 고급들 중에 닝타관이 독지지 신도 총수와 되네 나란서 단다고 보고 강할때 제지가 댕차가라 근데 탑 주라 요 말에 망고지가 니위 찰라 유그르 미리그 뎁소가 나톤디 아메리카 소르지 유럽이 니위 찰라 신단 당고나 프랑스 트로소 아셈블레 나셔널나 유그 미리그디 제노사이드즈니 제치가 탐라 미리 뎁소가 나니 자나가 시진핑가 워트올라 아니 랭고 페바텔라 제치공원에 프랑스공원에 첨고토니 미리 뎁소가 나니 아 토라타 도초샤요레 유럽 도서 대대진데 된다 선조 보기 대급디 니라과 유기 그 강상 카투고 자르다디 디그 코랑가 가르 카타카 요르즈나 보치나나냐 유비 봄이 임비근 대시다 삼루 심식 리와 용인그 머리근데 다찬디 올란 누구요스 디 자나 공 고트스 인지민지 챔바난 거래 자나 중가 가르토버 요르즈나 they won a battle but Chinese did not win the war before the history the Tibet is not unsettled international conflict 와 대임바 하고 오지 제시그나네 자고 보왕질 자데 자나고 코랑은 납쇼로 요비 랑생기 대급질라 산즈르지제 마르쇼고 sarjik thetar khirje chitsota tangrab ka thetar khirje ngazo polo rokachaga yormado poko pumbuchiga yoyo mare pom meri ka tanda lurji ka thami thasik dum jayare tenda sonza
대로 남바서 오늘 전에 nga tangi 이게 민콜 밥사나 가나바 가신 제서 직지다 카르주지라 케샤르와 nga 배고서 이렇게 선바 강가라 제서 숑이라 제서 미래브 감바서라 가르 슈엔인스나 장군 장원 탐전 진비고 니뷰 루 딩지 탐비로라 꿀리 좀바 미래브 공마가 지탁 용공군네 상불 제밀러 구르와 지위게 자치다 가서 돌아다 모용스 가서 미래브 살아오니 자나 중그 지위 통네 찹스그 통네 가모 나나나레 마나나 마마가서 제시 같은 거 통네 찹스그 통네 자나가디 위국 나진제 나라서 마마 봄머리라 장대그 통네 시자고야도 로지그 통네 데샤자고야 가서 조고레스 땡아나서 터무글는 거래 되는 나라서 지소디 망족으로 지소나 로고요데 자마라 나라서 나콜라 참 자마 랍절랑자 자게 용거래 그 준이리 이나야 봄이가 하다우디 अर्जा कोंठा सांचिक तंबी हटाउती जा कोंठा यंबाते पपा सामा के नेबा चेस पोनांग पोमे दोसो दोक्सा चिट हालिवा याकोदो ता ngaran so sanshon nani ya फोटोको तेज जाचे मंगसो खाला चर्चे उदि कब के उमे चटावा के मिंखीचे ngaran so दोगे खामसंग को पोमेसो पारुल टुक्सन jange tendaina गोकोरोला दोन्यांग मारेस ते जेमी गोजी लेखा छाकारे ngaran so ko tokpo ngaran so ko hanyangate dogi khamso ko bori te ngaso ko nangme yimba ngaran so china nyamche digna nyamde ngaran so sonsam company chuja mewon namsum ke nimara cheju ko mrik ulapuchi wi sha na zambu jarka yujo ko tanda ka ulapchin che mrik yimba te ngaran so ganya amma goya ta pom chogora ngosa goya yamare tik시 담바 발당 가서 자꾸 돈이 갑자기 자래 아메리카 가서 잡질 제가 참자상 가서 보파가 자꾸 지어 말마다 가서 보파가 마자 매칭받아 로코메 받는다 사원 말레스 단다 자나 단다 다니 니스톤 지르기는 상태 자나고 곰팜 말 냠냠 구츠그래 땡아라서 보파스 하고 그래 제미그 자나 제시나 진까지 쉐기요미 마비까지 쉐기요미 제미그 아메리카 소르주 유럽다 몽수다 자가르 제가 몽골라 냠치셔도아 땡아나도 봄메르가 틴징가 간년도 뚝도 저탑거래 뜨고 누와다 남슈다 가서 요거래 땅 가서라 데트마라에다 가서나 나란서 난커르데 낭메임빈 데시다 말라바 실득이 찐다 냠치 딩다 냠데 상직 담반디 가서 봄메르가 스톱식이 봐 가서 그 달람이 봐 나란서 그 제식이나 여름 우성주고 오미야 요배메데 상직 담반디라 득도래 된다 성장 제밀라 카타샤라 럼바 몽고 요르바 단다 스위스 유럽 당 아메리카 오글로나 용의 파파 사마가 아막 당고디 가바 아막사티 가르레스나 제미고 본나라 보크 케이글 아마작도아 당가나서 아막 당고디 니마리리 낭미 파마라 파마 남바군데 두겐셰제 수수푸글라 보케 자비야 부이기라라 보크 여러 송출라야 땡가나서 니마리리가 파마서 겐케자 마자비야 मरव सारवालो पोमे इंबिंदशी पोक कता यकी नंगचु पोक साखोंग दिशी मरकिंदशी मांबो पोते सोसोंबने का कंबागा लंगे के पोरिक जिम बाते ओ रिवाते गासो फा सिटो तब गरेस ओ तिंदा सोनजा नंबा जे तेरो मंगो जे फेब जाने साने कोडी जिंगरे न्यामशिक न्यांगरे खास तांगे गेमबा खा시 가 जेसो 군자네 차스가 학삼 semchola ngaju yo chranso ko mambo poti soso minika kambaga lang tabgare yichichicho tugdebo na gaso kalja ko yens tishundo jos tene ngi kaja mongo chegma namjo tama yene ni kechur chimbo japsa mi ganga chokollepso tene ngi french kana tsikjini shasang de lozang tongchir de parents ke shasarwa ani ngi terong azan de jig zomia de parents ke la chig shena samso aujourd'hui nous sommes réunis devant un musée olympique dans la ville de Lausanne. Donc, mon collègue vénérable Kouchou Wangchun, membre du Parlement tibétain et représentant de Sassandou le Dalai Lama à Genève, M. Chimi La, ainsi que président de la communauté tibétaine de Suisse et différents présidents qui sont présents sur la scène. Si nous sommes ici aujourd'hui devant le musée olympique, c'est pour dire que nous avons
ne sommes pas d'accord avec l'attribution de la tenue des Jeux d'hiver à Pékin, parce que les trois principaux cardinaux qui incarnent les valeurs olympiques, c'est célébrer l'excellence. La question est de savoir, est-ce que la Chine communiste, régime totalitaire, qui est en train d'effacer l'identité tibétaine, culture tibétaine, persécute le peuple tibétain, ouïghour, mongol, et qui harcèle sans cesse le Taïwan et qui a détruit la démocratie à Hong Kong. Est-ce que s'agit-il, c'est l'excellence de la Chine? Est-ce que membres du Comité international olympique ont ouvert les yeux? Tous les massacres, les arrestations massives de Hongkongais ces dernières 3 années, les menaces quotidiennes de l'invasion de Taïwan, 1400 camps de concentration de Ouïghours qui renferment plus d'1 million de Ouïghours, de le fait que leur ethnicité ouïghour, leur foi islamique, l'islam, leur culture ouïghour, leur histoire en tant qu'un pays libre indépendant pose un problème. Le fait que nous soyons différents que de la Chine prétend avoir effectué une marche longue de libération, qui n'est rien d'autre qu'une agression militaire contre un État souverain, libre, indépendant, qui était le Tibet. Tibet, Ouïghours, Mongols, ces 3 peuples restent de pays et peuples colonisés, persécutés par un pays qui est gouverné par un parti communiste chinois. Heureusement, tout n'est pas sur le tableau, tout n'est pas noir. Commençons par le gouvernement américain. Les États-Unis ont pris position, condamnent de manière, dans des termes très fermes et clairs, le camp de concentration de Ouïghours, les persécutions du peuple tibétain, sur le fait d'avoir un drapeau tibétain, un portrait de sa santé, dire que je suis bouddhiste. Maintenant, c'est devenu un crime pour les autorités chinoises. Mais notre capitale, notre fondation de résistance, elle est pacifique, non-violence, fondée sur la vérité. Le fait que nous soyons différents, le fait que Chinois obligés, le gouvernement chinois obligé devant les instances internationales que leur présence, leur occupation, leur colonisation du Tibet, Turkestan oriental, Mongolie, c'est un jeu créé pour diviser pour régner, ce qui date du contexte colonial de Grande-Bretagne en Inde et les Chinois. Donc, peuple tibétain, Ouïghours, Mongols, les démocrates chinois, on n'a pas dit notre dernier mot. Donc, l'avenir nous appartient. Ne soyez pas découragés. Tout ce qui est important, c'est que chaque peuple, nous devons rester unis et toujours rester non-violents. Notre capitale, elle est fondée sur la vérité. L'histoire est de notre côté. Donc, nous n'avons pas peur de la dictature et l'autocratie chinoise et le chauvinisme Han. Donc, nous ne sommes pas chinois, nous sommes tibétains, nous sommes ouïghours, nous sommes taïwanais. Donc, nous sommes différents. Voilà. C'est pour ça que n'oublions pas, les Chinois déclarent, le gouvernement chinois déclare la guerre contre la langue ouïghour, contre la langue tibétaine, contre notre croyance, contre notre culture. Et là, notre devoir de parler ouïghour, parler tibétain, parler mongolien, et puis pour dire que croyez et travaillez dans l'unité, main à main dans l'avenir, marcher dans un avenir libre et indépendant. Donc c'est un dépend de notre force, notre unité. Donc nous devons rester unis et puis n'ayons surtout pas, ne soyons pas impressionnés par la dictature. L'Empire romain, ce n'est plus qu'une trace de l'histoire. L'Empire ottoman est disparu.
l'Empire soviétique est tombé, le destin du dernier régime totalitaire de type stalinien, qui est créé par Mao Tse-tung, avec le soutien de Staline, va tomber bientôt. Donc ça, l'heure de liberté, l'heure de justice pour les Tibétains, pour le Ouïghour, pour le Mongol, pour les Chinois qui aspirent à la démocratie, va sonner. C'est à nous de travailler, et c'est à nous de continuer à porter le flambeau. Merci beaucoup. Merci. 탑던 장소라 닝터바니 두치노 아니 타마데라 자롱고 타마라 수스도 략단스도 보르그 메몽게 차전 단저 원디라게 니 링크게 지금 손셰 노예 단저 원디라 페로노